Maya payabak po kay katamungan. Kaniting banala kapag masusyan, iabiatala po karing kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina at ingkayang pamilya, Helen Galang, United Solanian Association, ang Poporeng del Rosario at ingkayang pamilya. Para king Aldo Dangke Baitan, Sebastian Medina. Para king ligtas dang pamaglakberi, Christian Lee Canlas. Para king special ay intenciones dari Julifel Villanueva, Maris Pabustan, Jeremy Sunga, Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Ivan Vince Ilagan, Joselito Garcia, Dick Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Justin Gabriel Angeles, Jonel and Josuel Pamintuan. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Atoy Bustos, Cynthia Layag, Carmelita Espinosa, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Nida Villanueva, Elena Gulapa, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Noel Esguera, Marita Soto, Jennifer Lianzana, Estrella Laksa, Edgardo, Agnes, Ampopoy Joyce. Ating sablang kapatid ang masakit, ating sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert and Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali. At para king alanganggang kapainawan, daring kapatad tamong mayang nabie, di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla at Olga, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, RJ, Lydia, Robert, Nicostrato at Corazon, Regino, Marnie, Adelfina, Ranilo, Juanito Sr., Juanito Jr., David, Domingo, ating sablang kaladwaking purgatorio, at detang alang makaga nakakarela, ating sablang mete, ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan daring kaya katang frontliners laban king COVID.
lagyo na ningigpa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin. Itiya ing kalima ng Domingo, ing tauli ng Domingo, ning panahon ning Kwaresma, uling keng tutuking Domingo, Maleldona, Holy Week na. Sisyan talaga rin kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu. at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, king Diyos aginutam. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sa king Bie Alananga. Amen. Cristo, pagkalulu, Cristo, pagkalulu, Cristo, pagkalulu. Manalangin tamo, O Diyos ning biyemi, pagnasan mo kaming biyemit mong tula, ing anak mo bibitasan kaya kami, ako ing pamanyubling biye ating biye. Mo pain tulot, mawala ing biye mo kaya kami. Idayo mo kami, karing kaya kayang pamikasala at takot, busal ning pamag-alinlangan at kapagsubukan. Bustan mong apayabot mi, karing aliwa ing kapanayan ming miye alang kapupusan. Ating kamo para kaya kami kapamilataning minuna ng iba't king kamatayan. Yesu Kristong ginumi. Amen. Makirandam tamo po, King Amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Magsalita ka karing memalen kong Israelita, at sabyan mo, king ako, ing Ginong Diyos, ibuklat ko la ring karelang kutkutan. Ilwal ko la at iuli king bansang Israel. Potang abuklat ko na la ring kutkutan, nung nula mi kutkut ding kanakong memalen, at alwal ko nala, akilalara kanita, king ako, ing Ginoo. Ibiye ko ing pangisnawa ko karela, at pasublyan ko lang niye, at pabustan ko lang manuknangan,
king sarili rang bansa. Kanita, akilala king ako inginu. Pengako kung daptan iti at tune daptan ko. Ako inginu ing magsalita. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ing dalita mo pong pakibat, King Gino, ing lugod alang kupas, at paratiyang makasadyang magligtas. King Ginu, ing lugod alang kupas, at paratiyang makasadyang magligtas. Manibat king kalalaman, mamaus ko keka o Ginu. Pakiramdaman me ingaus ko, at ing pamanyawad ko, king saok mo. King Gino, ing lugod alang kupas, at paratiyang makasadyang magligtas. Nung tatandanan mula mo rin kaya kaming kasalanan, ninu ing emi atulan. Dapot ika, patawaran mo kami, nung inya dapat dakang pamintuan. King Gino, ing lugod alang kupas, at paratiyang makasadyang magligtas. Sabik kong manaya king Ginu, uling panarigan ko, itang pengako mo. Panayan king Ginu, may git pa, king pamanayan ning bante, king panyatang ning abak. King Gino, ing lugod alang kupas, at paratiyang makasadyang magligtas. Israel, manalig ka king Ginu, ing lugod na alang kupas, at paratiyang makasadyang magligtas. Iligtas ni ing Israel, abalen na, king sablanang pamikasala. King Gino, ing lugod alang kupas, at paratiyang makasadyang magligtas. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, detang manusig king agyag na ning katutubong pangatawo, ere malyaring apamatulan ing Diyos. Dapot, kayo mabibye, agpang king adwana ning katutubong pangatawo. Nune, nibye-bye kayo, agpang king agyag ning espiritu. Nung tunepin ing espiritu na ning Diyos, manuknangan niya kaya kayo. Ninuman ing ena panuknanganan ning espiritu ng Kristo, eya kang Kristo. Nung Kristo, manuknangan niya kaya kayo, mateya man ing katawan, uli ning kasalanan nyo, mabyeyo ing espiritu yu, uling pepabanala na kayo ning Diyos. Nung ing espiritu ning Diyos, ape pasubling niya kang Jesus, manuknangan niya kaya kayo, ing pepasubling niya kang Kristo, pasublian na lang namang niya, ring katawan niyong malalaso, kapamilatan na ning espiritu, ng manuknangan kaya kayo. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos, talakad tapuban parangalan ning maya babalita. Itangan po, ako ing pamanyubling niye at ing biye, nga naning Gino.
ing maniwala ka na po, eya mate kapilanman. Ligahit ka purya keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing ginuman at tiliya ke kayo, At kaya kaanti mo rin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ating meto nga taong masakit ing lagyo na Lazaro, tao ya Betania, ing balen ng Maria at ing kapatad ng Imarta. I Maria ing mitugtog pabanglo at menamulis karing bitis ning Ginoo, kapamila taning buwak na kapatad ni Lazaro ing masakit. Inya pepabalitara ring di kapatad a babae kang Jesus ing antikanini. Ginoo, ing kakaluguran mo, masakit ya. Inyang tinggap ng Jesus iting balita nga nang sinabi, enak kamate iting sakit. Nune bilyar iti para king ikaligaya ng Diyos. Ban inganak ng Diyos, mipaligayan ya kapamila tanan iti. Kaluguran na lang Jesus, di Marta at Maria at Lazaro. Inya nga balita ng masakit yay Lazaro, may natili ya pangaduang aldo king lugar nung nuya ka rin. Kay ba't nanita nga nang sinabi ka ring alagad, tara, magbalik ta mo, deya. Ngara ring alagad, maestro, bayo pa mo pignasanda kang basibasan, dingudyo, ngedi magbalik na ka na naman ka rin. Nga nang Jesus karela, eya wari 12 oras ing patingapon. Eya mitakid ing nino manglalakad king masala, uli nga kakit ning sala ning yato, dapot mitaakid ya ing nino manglalakad king bengi, uling alang sala kaya. At nga na pa, matudtud ya ing kakaluguran tang Lazaro, dapot puntalan ke bakeng gisingan. Ngararing alagad Ginoo, nung matudtud ya, may paldan ya. Ingbori nang sabihan ni Jesus, mete ni Lazaro, balada ring alagad, karaniwan na pamanod to di nga manuana. Inya, malino nang sinabi ni Jesus karela, mete ni Lazaro, dapot king uliyo matula ko, ala ko ka rin, ban manwala kayo. Tara, punta lang taya. Itumasing mayayawos kambal nga nang sinabi ka ring kalupa ng alagad, tara tokyan tayong maestro, bandong mateya, mateta mo naman. Inyang miras ni Jesus, abalo na king apat neng aldo, mikot ko ti Lazaro, malapit ching Betania king Jerusalem, at inyang 3 kilometro manibat ka rin, at dakal lang Hudyo ring dinalo ka rin Marta at Maria, badalang damayan, uli na ning pangamate na ning kapatad da. Panamdam ng Marta king daratang ni Jesus, tinipaya at seganane, melakwan ni Maria king bale, nga nang Marta kang Jesus Ginoo, nung at kaketi, sa mete ing kapatad ko, agyang yan ibalo ko, king ibyen na kaya kaning Diyos ing nanumang aduan mo. Miyayang pasibaying kapatad mo nga ng Jesus kang Marta. May kibat siya'y Marta nga nabalo ko, king miyayang pasibayo, king tauling aldo. Nga nang sinabi ng Jesus kang Marta, ako ing pamanjubling miye ating biye. Ing manwala ka na ako, agyang mateya, miyayang pasibayo. Ating ninumang mabibiyat manwala ka na ako, mate kapilan man, panwalan mo ite. Huwag Ginoo,
nga nang mekibat Marta panwalan ko king iking Kristo ing anak ning Diyos at datang kepiging yato. Pangasabi na niti meko yay Marta at inawas na Mariang kapatad na at sinitsit na kaya at yung maestro kukutang na ka. Panamdam ng Maria kaniti may malagwayang tinikdo at selubungan pamiras kanita Jesus king balen at yupaking lugar nung nuneseganan Marta inyang ikit deng may malagwang tinikdot linwal tikyande Maria ring hudyong darame kayaking bale balara mon tayaking kutkutan ban manangis ka rin mira siya king lugar nung nuya ka rin ni Jesus panakit na kaya siniklo J. Maria king arapana at nga na Ginoo. Nung atyo kaketi esamete ing kapatad ko. Panakit ng Jesus king Maria menangis siya at ding udyong kayabe na mengis nawayang malalam at metagkilya ka panandaman at nga nang kinutang karela nuyekit kot mekibat la mekeni Ginoo at lawan mo. Menangis siya Jesus. Inya ngarang sinabi ring udyo, talagang kaluguran ay Lazaro. Dapat ding mapilan ngarang sinabi, pepasala ne mating bulag, ot pepaburan neng metay Lazaro. Pasibayo yang mengis nawang malalami Jesus at kaybat mintayaking kutkutan, metong yang lukib, ang makatakap batong maragul, nga nang Jesus karela, ilakoy ang batu, nga nang mekibat Marta, Ginoo, mamaune kanyan, uling apat neng aldo makakutkut, nga nang Jesus kaya, kuwari sinabi keka, nung manwala ka, akit mo yung ligaya na ning Diyos, inya lekore ing batu, tinalangaya king banwa Jesus at nga naigpa, pasalamat ko king pakramdaman mo ko, balo ko pakramdaman mo ko kapilan man. Dapat sinabi ko iti, uli daring tao nga tsuketi ban manuwala lang iking mitubod ka na ko. Pangasabi na niti, kinulay tiyang masikan nga na, Lazaro, lumwal ka. Linwal yung mete, makabalot laring gamat at bitis na king telang pamburol at ing lupa na makabalot siyang malan. At nga ng Jesus karela kalaganye at paboren niyang lumakad. At uli na niti menwala lakang Jesus ding keraklan karing hudyong dinalo kang Maria at menakit king depat na. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Balo yun na istong leko king face mask. Makabayang omilya. At lunang Domingong sunod-sunod makabayang omilya. Ang gapak yung tutuking Domingo kapit na yung oras ing ebanghelyo pala. Ining metong nga kakilala isto kanong sagadyaking pagal. Potang tuki-tuking obra na, agnanagnaning nga bala, dakaling nilingunan, antiya ka nung malalagas katawan at kaladwa. Ingugali na, ingakasanaya na, magkeraya. Tsakaya makramdam music. Dati plakala kanureng patugtugnat pakramdaman. Hangga inyang meging nalang CD. Ang eni sosyalya uling mag-streaming ne. Spotify. Minsan tanong mapagal, ya pinindot ne itang anime ekore ng Pericomo. Pamuklat pa kanuning kanta, melwalas ne salo, mag-circulate ne daya, at metanggal ne pagal. Ing siwalang dulwal karing speakers, lulob kanu, emo karing balugbog na. Nunet tataglos ang gaking pilubluban aning kayang pangataw niya. As ne kano king kaligaya, as ne kano kanyaman panamdaman, bala mo pipepende salo at migising yaani mo. Paman kano mepit na yung kanta, mi bawi ne pangataw.
Kaya ebanghelyo nga ni inaus na kanuning Ginong Yesus, Lazaro nga na lungwal ka, Lazaro. At dimdam na naman kanong Lazaro, yung siwala na ning Ginoo. Kasi, ing mete ay Lazaro, kinabyeya. Kasi, ing mete ay Lazaro, linageya, iba't king kutkutana. At syune king kutkutana, dimdam na pa ing siwala na ning Ginoo. Makaramdam ya pawari kanu ing meto nga mete. Maramdam ya pawari kanu ing siwala agyang kilob na ning kutkutan. Depende kanu king siwala. Depende kanu king mamaus. Nung iperiko mo ing mamaus. Nung siwala ning periko mo baka itamong kakilala ko ing makaramdam. Pero nung ing Ginong Diyos, akaluguran, yang mamaus, o ba't mo kanu ali? Depende king siwala, depende king mamaus, nung siwala yang lugod, ing mamaus, maramdam ya kanu maski nukarin ka pa. Maramdam ya kanu maski nukarin paman. Ngararing o Diyo, talagang kaluguran ni Jesus. Tutupin, kasi siwala yang malugod, inyapin dimdam ng Lazaro. Nya talagang kaluguran ni Lazaro. Aliwaya ka nung mamaus, ing dalise, lulugod. Ing espiritu, iya ing balugbog ang makaramdam, kingawas na ning lugod. Ing espiritu, iya ing makaramdam, king siwala ning Ginong mamaus, maski paking dalumdum, maski paking kutkutan. O yan nga manwa ng San Pablo king kaduwang pamamasa nga na you are in the Spirit. Nung ing Espiritu ning Ginoo mamalaya keka dwells in you. Nung ing Espiritu amig patalakad kang Kristo, iba't king kamatayan dwells in you, mamalaya keka, mamyayang biyaking katawan mong marurunod. Kapamilatan ng Espiritong mamale keka, makanyanyang kinabye. Lazaro, uling memyayang biyaking katawan ng marurunod, ing Espiritu ning Diyos, amamale kaya, amig patalakad kang Jesus, iba't king kamatayan. Espiritu yung mamaus. Espiritu yan naman yung makaramdam. Espiritu ding ginuyang mamaus. Ing espiritu ng mamalet mabye kaya katamo. Iya ing makaramdam. Meto nga yung buri ng sabihan, emo kanu balugbog ing daramdam. Emo kanu reng balugbog reng makaramdam. Emo king balugbog lulub ing siwala. At ing siwala, lulub king balugbog. Dadalan king balugbog. Nun lulub, dadalan, tataglos king espiritu. Kalupa na nitang meto nga mister, mig video call kanu king misis na kaibat ng megobra, minuli na king karelang tuknangan, minawas siya kang misis, penandit la pa ka nung mipagsalita, ining misis, inarap na ining cellphone, ing video call, king bunsurang anak. Nano mong balo ng sabihan, ning ana mabula na bingot, nung siwalang alang salita, nung siwalang mo aintindihan, nung siwalang siwalang ing dimdam ning tatang, pero ing epekto na kanu king tatang antiyang sinulapo siping ning pamilyana ketiking Pilipinas. Kasi laman ning laman ing dimdam na. Espiritu ning espiritu na ing dimdam na. Ing espiritu ning tatang mamaleking bunso ng bingot, yang pamiyubneda, nyas nakasalat kalapit ng mikaramdam, agyang mikandayula.
ing siwala ning kaluguran ning ing siwala ning metong nga kaluguran in the person of the Lord Jesus, yang dimdam ng Lazaro, siwala yang lugod, siwala yang apong Ginoo, nga nang sasabi kang Lazaro, keni ka Lazaro, lumwal ka ken, mulok ka ken, marunot ka ken. At ngeni, awsanala naman ng Diyos, ding kaya Espiritu na ding kalupan ng Lazaro, ban lumwal mo naman king nanumang makasira o makabulok o makalaso king pangatao, ing siwalang alang aluban, ing siwalang mararamdam, agyun ang maramdam king nanumang malalasarong kabilyan, sakit yaman, kamatayan yaman. Mamaw siyang ening Ginoo, luluwal na katamo king nanumang mamaw. Damdaman desa, ing siwala na ning Ginoo, ding Espiritu tamo. Talakanta. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu. lina lang king banwat yato, at kang Yesu-Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, nibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik mo naman keti, ban mo kung ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. Ginoo nga tsuka keti nga ng Marta at Maria, manalangin tamong abe-abe kang Jesus aginuta mo, aduan tamo kaya ing akayabe tayo sana. Nga tamong yaning manalangin, anak ning mabye Diyos, pagkaluban mo keng bie. Anak ning mabye Diyos, pagkaluban mo keng bie. Ban ing Ginong Jesus, datangano ring magsadyang pabinyag, ban maging kakalugurana at kalingwan ding pepayabot king ebanghelyo na karela, ipanalangin taking Ginoo. Anak ning mabye Diyos, pagkaluban mo keng bie. Ban ni Jesus, datangano ring kalulu, uling malapit lakeya, at kalingwan ding sasawop karela, karing kapag subukan da, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabye Diyos, pagkaluban mo keng bie. Bani Jesus, datangano ring masakit, uling kakaluguran nala, at kalingwan ding pamilyang lilingap king metong mabibina, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabye Diyos, pagkaluban mo keng bie. Bani Jesus, kalingwan ding pakamalan tang meyangong bie, uling manatili lang kakaluguran tamo, at dalawa no ring magpaldas, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabye Diyos, pagkaluban mo keng bie. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan dari Sardas at Luz, Helen, ing pamilyang Del Rosario, at ding United Solanian Association. Kambeda ding kare-kare lang ang pamilya, pagkalam na sana ning Diyos, ing tanggapan na mo naman sana ning Diyos, ing kapasalamatan ning mag-birthday is Sebastian. Ipagkalam na sana ning Diyos, ing kapag nasanang safe travel Christianly, ing kapag nasandang special intention di Julie Pel, Maris, Jeremy, Mary Manette, Nelson, Ivan Vinch, Joselito, Dick, Ella, Eleanor, Justin, Gabriel, at Jonel at Joswell. Pagkalam na mo naman sana ning Diyos, ing kapag nasandang speedy recovery, good health at healing di among Raul, Remigio, Atoy,
Cynthia, Carmelita, Sister Benita, Melissa, Perry, Nida, Elena, Rose, Milger, at Antoinette, Clarita, Noel, Marita, Jennifer, Estrella, at D. Edgardo, Agnes, at Joyce. At ding sablang kapatadama sakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Pagkalam na mo naman sana ng Diyos ing pamanan tabet protection ng Banalaya Espiritu, king pamilya ng Ani, king pamilya ng Antonio at Josepina, king pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia, king pamilya ng Bert at Angie, at king pamilya ng Imelda at Clifford Ray. Pagkalam na mo naman saning kapag nasantang kaligtasan, king balang metong at karingkakatang frontliners, laban king COVID. At yuli no sana, king kayarian ng maligaya, ding kaladwada rin Manuel, Teresita at Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merlat, Olga, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose Trina at Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, RJ, Lydia, Robert, Nicos, Trato at Corazon, Reino, Marnie, Adelfina, Ranilo, Juanito Senior, Juanito Junior, David, at Domingo, at ding sablang kaladwang purgatorio, ding sablang kaladwang alang makaga nakakarela, at ding sablang kaladwa daring mete uli na ning pandemic, ipanalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye, Diyos, pagkaluban mo keng biye. Ngayon iadwan taming sarili tang kapagnasan. O Ginoong Yesus, panwalan mi agyang ngeni, ingig pa ibiyana keka ing sablang aduan mo. Uling iking talapagligtas mit Diyos, ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Tala. Manalangin kayo kapatid baning kakatang daon matanggap ya. Arapaning Diyos sigpang mayupayang tutug. Tanggapan san ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king katamong kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o lubos mayupayang Diyos, iti sanang sakripisyong darawon mi ilakonoring kasalanan, dingdininan mong sala, king kasalpantayanan Kristiyano. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natiliya kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Iyak na yularing pusuyo. Makayat nano, king gino. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa Diyos king alananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristo, akya kaming Ginoo. Eya aliwa kaya kami anting tao. Inya menangis yaking kamatayaning kayang kakaluguran Lazaro. Eya aliwa kaya ka. Inya at sukaya ing kayupayan mo. Ban pasublianeng miye pasibayo ing kayang kakaluguran. Ameya nguna biye. King kayang pamakirame, king metoyatu, kaya na kaming pekyabayan, ban apagmasusyan bilaring tandaning kaya kang lugod, amagdalang biye kaya kami. Kambering sa blangkoro ring anghel, king banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makiyabe kami nga lang tuknang babiya kapuryan kaya ka, at ngaming ening kakanta. Sana kakatas asan mo sana kakatas kataasan luang darata lagyuning Ginoo nuan yan nuan darata lagyuning Ginoo nuan yan Hosanna Hosanna kakatas kataasan Hosanna Hosanna ing kakatas. Tunay kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinan itapagparalampumi, pabanalan mo sa rening ayin,
King Espiritu mo ban, para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Payo yami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinapet, pepasalamat yakeka. Piraso ne, at binyane ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan yeti, ikongan, at kananye, iting kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan kingwaning kalis pasibayang pepasalamat kaya ka binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan yeti ikongan at minumko kaniti iting kalis ning kanakong daya ing daya ning bayo at alang anggang tipan ang bibubu para kaya kayo at para karing sablang tao ban kaya tami patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan miyoyig pa ing kamatayan at pamanyubli ng mepyening anak mo. Darawon miyak kaya kahiting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ing pepalyarian mo kami matangpang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Apakumbabaming pagamuwa mo. Kingi kami ngansang misulusulo king katawan at daya ng Kristo tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o yigpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa Francisco, kambening kaya kaming Obispo Florentino at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay nawa na at manenayang pangasubling miye, at ding sablang mayangon na king biye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kami ngan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya be ng Mariaing Birhenin doon ning Diyos, kaya be ng San Jose akayang esposo, kaya be daring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan king kaya kaba na ning panawon. Purian daka at paligayan kapamilatan ng Esokristong kaya kanganak. Ing kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, higpang mayupayang tutu, kagumding banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga.
Ngani manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ayat syuban nuwa mi sambon lagyo mo datang kayayan mo mi pamintuan ketiso antibang mi pamintuan lugmo ning kakanang ingaldo aldo nibiyag mo ket kami ang po ipatawad mo ket kami di sa alami antiin mamatawad mo karing ikasalak mga paisawal king tukso nunay kabusking mara. Ikabus mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Baan king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang-anggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo, sana babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo, manatiliya sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka anti mo rin. Ipakita mo nga ing mikakametong taking kapayapan.
Niyo'ing kordero na ning Diyos, niyo'ing milalako king kasalanan na ning yato, noon laring mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas niya nga mano mo, kumayap na ako.
For the third Sunday, announcement na po ng marriage banns ng Gabriel Samson, anak ng Tito, at Eleanor ng Block 21, Lot 23, St. Jude, kakasalya kang April 12, King San Guillermo Paris, Bacolor. Ini po yung kakatang second collection last Sunday, keng 7:30 a.m. Misa, may kakolekta tayong pong 7,683. Ikayo po yung Maracalabi niya. Total po, 20,750. Pintalanda po rin, 30% will go to the CBCP, migrants. In naman pong 70% keng Archdiocese migrants. Ito po yung resibo. Aya po kakalingwan ng panagkat kong kumpisalan, king kakatang parokya, keng March 30, Webis, alas 6 ng bengi hanggang alas 8 ng bengi. Adwaya mo pong oras, uling at inyang closing rite in kakatang penitential service. At 8, mag-closing ya po in kakatang penitential service. Aya po until sawa, aya po until forever. Ang gaya mo pong 8 p.m. Sana po datang laretang apulong inagkat kong paring magpakumpisal. Kabang ating kumpisal, atin mo naman misang 6:30 p.m. Bayamong Ninoy. So, aya po kakalingwan, Webis, March 30. Bali po, oy nina ing pamangumpisal, abibyan ng serbisyo ng parokya para king Quaresma at para king Maleldo. Uling nga naman po makapanagkat Marakalapari during Maleldo niya. Aya po Maleldo no ne March 30. Kaya po tutuking Domingo, April 2, Palm Sunday, at inya pong pamikayaliwain, kaya katang schedule, ene po kalupa ning akasanayan yung 7:30 a.m. Magumpisaya po yung rito na ning pamamendisyon palaspas, itang alas 5:30 ning abak, keng basketball court. Deta pong interesadong makiyabe, karinta mo mag-assemble, mitipon, basketball court, kening kanto, blessing ning palaspas. Kaya ba't na ning blessing ning palaspas, may ka-procession, dumurot kening quadrangle, karetang kubul, karetang mag-hosana. Ating pekatauling kubul, pekatauling hosana, ing main door, ning kakatang pisamban. Kaya ba't na ning tauling kubul, keng main door ning pisamban, salisi, agad-agad, ing misa. Na anong buri ng sabihan, alaya pong oras ing misa tamo. Kaya tutuking Domingo, eya po 7:30, eya po nanumang oras, uling kayari na ning prosesyon, magdependiya keng prosesyon, ing misa, salisia. Eya po kayari na ning prosesyon, nung alapang 7:30, tuk ng tapa mo, manaya tapa, alipo. O nung namang mipalambat, alimo naman po. Nyapin po marano niya, uling makabaya ing ebanghelyo at iwasan niya ing mitauliya ing schedule tamo. Uling ating pantutuking 9:30. Nung buriyo po itang ating oras sa misa, simba kayo po katang 9:30, 5 p.m., ampong 6:30 p.m. Nung pong buriyo itang alayang oras ing misa, balo nung nanuyang oras, itang 5:30 a.m. Agkatanda kayo po itang main celebration for Palm Sunday ning kakatang parokya, magumpisaya itang 5:30 a.m. Nung po nga kumigising 5:30 a.m., tansyan yun niya mo po, estimate yun niya mo po nung nanuyang magumpisa ing misa. Panalokyan yun niya mo po prosesyon, o kaya nung matamad kong magprosesyon, ini pong main door, yung pekatauling kubul ning osana. Kaya rin na nita, mag-umpisa na ing misa. Ulitan ko po, next Sunday, aya po 7:30 ing misa. Alaya pong oras. Depende keng nung nanuyang oras, mayari ing prosesyon, kay ba't na ning bendition kareng palaspas. Sana po malinoya kaya kayo. Manalangin tamo, o lubos mayupayang igpa, kapamila taniting sakripisyo,
Parati kesang manatiling kasanmetong ng Kristong anak mo, apirarakayanan mi katawan at daya, uling yung ginumi manggaman king alananga. Amen. Ing ginuman at iliyak kaya kayo, At kaya kaantimuri. at bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa mi daon umena ko king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.